İsenmisiz, kaderli tamaşaçılar, hanımlar hem efendiler. Biz sizni Sobul 2022 yıl deb atalgan muzikal kişebizde selamlayız. Bugünkü kişebizni qabatlanmaz Okşarlaq türkümü. Mung sandugaşı Sabira Şemsiyeva, nefis söz ustası Damir Merdanov, Sirdaş dueti hem de başka bir küp konaklarımız bizi yaşa. Bizning bilan birga bo'ling'iz. U jirining yoqti yulduzi, qarashi o'za-go'za, motor shirshidan da motor, go'zal tutash Feyruza. Nishiginde bizning bayram kechamiz, mening alıştırgısız partnyorimdan boshqa o'ssin deydi. Feyruza! Barınızga da yalqınlı qaynar selam. Ahmet, rahmet, şunday motor şiir. Ana bizning motor jirlarimiz da bor. Eshitasin kelami? Albatta. Kişebizni Okşarlaq türkümü başlab jibara. Rahim etib tingлагыз. Qor yawa, bütün dünya ak buranda, uralamda, şul qarlarga kıysim ilde sina. Kadirli kishim mening, yawa qorlar bizning ishim. Alarappa mening sirday, sina aytir so'zday. Meni suyib kim ketirgan, qish boydir qor hiylanar. Biraz aşağı arab dışqa, rahmet okuyun qışqa. Qor yawa, jim-jim kela bütün dünya. Sen bo'lganga yozmishimda rahmat qorim senga. Bizning bayramimiz devam etar. Qadrli tomoshachilar, bugun siz da tur efirda o'zingizning tilaklaringizni yetkira olasiz. Sholtiratingiz 295 60 57 qavatlayın 295 60 57. Bizda birinchi sholtiratuvchi bor. Ayi, tinglaymiz. Uzildi. Mungli sandugaşımız Sabira Şemsiyeva. Gittin de sen mengi yo'g'aldin, bilmim irkam qoya yo'l oldin. Baxtlimisan sen tugilimi, shul bir so'rov bir shay ko'ngilni.
Түзбекпіз мекенбіз бүтін, арабызда юллар ізі бар. Тек шулайда еркем мен күдім, сиңа ғына айтыр сөзім бар. Сиңа ғына айтыр сөзім бар. Сөзім бар. Біздің әти ғұмыр бойы орманнан шыршы ұрлады. Қазір орман да юк, шыршы да юк. Әти хаман ұрлый да ұрлый. Дамир әфәнді, әти тұрында керек мәс еді? Демәк, шиғыр. Тышта буран, бүтін жерге қар тудыра. Біздің бүлмәдә ям-яшыл шыршы. Так, шыршы қоя. Иптәшләр, шыршы. Шыршы. Тышта буран, бүтін жерге қар тутырған. Біздің бүлмәдә яшыл шыршы утырған. Яшыл шыршы ұшына юлдыз. Қойда юлдыз. Юлдыз. Дамир әфәнді, сіз бит өзігіз юлдыз. Әйе. Да? Әйе. Гафу етіңіз. Давам етіңіз. Гафу етіңіз. Тышта буран, бүтін жерге қар тудыра. Біздің бүлмәдә ям-яшыл шыршы утыра. Яшыл шыршы ұшына юлдыз қойылған. Яңа елны қаршыларға дуслар жиылған. Дамир Мәрданов. Искиткіш. Дамир Мәрданов. Дамир Мәрданов. Күпме қарасам да қарап тоймайым, Иділ бойы қайынарына.
Алар җитәкләшеп яланаяк, чыгар төсле идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңартам. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңартам. Мин кояшка таба, таңга таба, яз түренә таба юл алам. Гөлләр арасына үләннәргә, үзәннәргә кереп югалам. Әгәр сездән аерып еракларга, алып китә калса юлларым, каен шаулавында ишетермен туган җирнең үлмәс җырларын. Әле кайчан гына 2022 елны каршылаган идек. Инде 2023 ел бусагада тора. Еллар бер мизгелдә узган кебек. Безнең бәйрәм кичәбездә бер мизгелдә узып та китте. Менә кабат хушлашу мизгелләре җитте. Без хушлашмыйбыз, сау булашабыз гына. Яңа еллар котлы, мүбәрәк булсын. Киләсе очрашуларга кадәр Яраткан тамашачыларыбыз. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңартам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны